making a bold decision to go and to reach in Delhi, walking near about 5,200 5,221.6 kilometers. I bless my dear young leader, David Murasing, and others with him. Sab thangai lokule salmeya, moro ko thangbani. I'm going to bele ke blessing thayo. Be honestly, you will make the new history, and he's taking a decision to attain the Triple Accord. Abo success nai. Jotoni chani ang no bo chobani kobok nai. Jeng bono jotono. Sori ka ham kureng khai. Ishwar bono bele ke logi ritong. Bono je Delhi sogi asak. Sori ka ham toni sogitung. Bo kasya laibo mas ramtung. Abang jeng future bin logi tong nai. Boni bagai bo je dino 5 July decision nawai Rajbari ni Bisinti nokore boba gana yakung romoi kulomoi motai nok burum noga habai ama motai Tripuri solino todo debuta motai no botoi ro yakung soi phaimani bagai beleke pangoli odinang logiri melia apana wanchuka moani khoroksa senior okrangui bonang 사호스는 나고 보나 깨부 버카 와tumni ang bono logi na babi ri nokori ma phekya ang karu je manchak bini logi kimnone asin hambai all making a decision to reach in Delhi by paddle abono ang belai ke sak ni ang saking endi kini 시간에다 데빗 모라시마 한바이마야 바로 블레싱 마카요 सक्सेसुं통 뭐 저바 디프라하스테오 가샤 라이보마 삼작통 다파롱통 so far my concern this is the first time yet Triple youth leader or warrior taking a bold decision to go and to reach in New Delhi by paddle. It is 4,445 kilometers and by national way 5,221.6 kilometers. It will take minimum if every day he walk 50 kilometers, it will take 50 days. Belai ke hamai maya paro. Tipra hasteo kasih bini. Lai boma angtong. Abono blessing kayo. Bono angkebo. Trak. Buskango. Coba ni dihijo natong huni. Abono hamai magano. Orang belai ke hambai. Tipra hasteo ni joto lukurono. Anggono kebo. Coba sukhaji huni. ang nong media ni bisinti atun kala kesa nangla dorate hini manasat dile ang je thangmo mai thangra nai bono logi nai ulo next time of chungtam decision khale ang apu decision khale